Mwirigiro bwakwa murithiria wa Miru TV ntugekune itite na mbere boya iri Jumaine ya tariki 26 mwezi ni 8 mwaka ni 2025 kakwatwe ni kirinteto cia Miru TV ogoro bitawa tiri mbabu na mwana nile wa mathithio ni Paul Ngudiri na tukiambiriria waziri Reverend Caroline Kade Kabere wa thirikari ya Reverend Mutumanto Ethingia na ilungite kile thoko monya Southimenti na kuria biashara kusiandikite nikenda bakathura atongoria bathoko monya tariki 18 mweri-ini twitite nkulukina ara wite kinya kiroto ke municipality Nkubu kia kinyanira ukilukira utongoria bubuya bwa gavana Mutumanto Ethingia mwandiketo anteto Jeff Gituma no ina ripoti. Nawe waziri wa kaunti ya Meru wijikene ja Reverend Karo Kaberia na riungite Southimenti ke thoko cia guntu guku na kuria biashara ni bethere bagiciandikithia nikenda bakethira bakiringa kura kiri ithurano bia mathoko nabio bikethira bikithithika tariki 18 mweri jwa kenda mwaka juju. Twambiririe na thoko ya Nkubu na twejete kubwira ati buciandikithie kenda bukomba igitare kuringa kura rĩrĩa twerekeretie tariki 18 mweri wa kenda bukethirwa bwithuranirite kenda bukethirwa buciandikithitie kenda tukomba kuona atongeria babega baria bakomba kureta manto jenu na are county baria bakomba kweja kubutetaira kweja kwaraia manto jenu na turiuga kithurano giki gote muntu ukathurwa uria uti wa thoko eji baria bakathurwa ibathoko eriko ibathoko eje kwa utwithuranire na tariki 18 mweri wa kenda twethirwe twithuranirite kenda tukomba kuthurana. Ni ara nkuruki Reverend Karo augite gavana Mutumanto Ethingia agakinyaniria mirandi thokone ya Nkubu jauria ethirite agikanira wirane na biashara thokone iji innovation ya kioro ankwenda kubwira ati gavana wetu augite ati kioro giu gikarekebishwa na mpwe mono uria kumbikana no ntombeca cia kurekebisha kioro kiu irio kwa gikathithua gikarekebishwa rwa mono uria kumbika thoko nare kura ikarekebishwa na ikarekebishwa mbere ya Ngai yura no jora twarekia kuga thoko nerenge ni ati thoko ere ikarekebishwa kinyayo mbere ya Ngai yura tukarita barabara iria ibatere kuritwa thokone kenda wanabiashara bokerita ngugi boketherwa bwena nafasi ya gukorokeria into bienu boteingeri ibange. Akirikiria Reverend Karo na ugite kinya thoko ya Nkubu na ndere akwi kwa municipality ni untu bwa ngwataniro injega katikati ka gavana wa Meru na kariba guntu guku. Town area His Excellency the Governor akuga ati ni eka the next municipality ndene Meru eka municipality gita lete kuraja na twena chairman wa kirani ya Taita amwana baotwe na Arua na ibombere kuriongera gavana ofisine na kwena manto jara betekanererie na ingwete kiate town eje ikomba kwa municipality kenda bukomba kureta gerwa mbecha iri ikomba kureta development itiumetekere thirikari ya county yake ikiuma egoro nare koma kwa World Bank ikeja gwaka municipality ya Nkubu na kwa twete na mbere tukigwatanaira kenda municipality gatweka reality na gavana wetu committed kuona ati municipality ya Nkubu ekwejanwa rwa mono uria kumbikana. Nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam.
Kada cia mwanya Jeff Gituma na onto baribotu na njira inkinyaniru. Na tuta na mbere na nteto cietu awati mbaruba ngavana Mutumanto Ithingi ndibumirite na kumeneria MC wa Kuoloto Frida Naitore nyuma yawe kuwa ngavana na rathamiria Ritinguiba County kiutate na watho. Araba mutheterete na kuwa ni ngui ya ngavana kubangania thirikari nikenda ngui yetabura kwagirite. Ngulukia awati mbaruba ni bamenerete Naitore nikiraba kuwa atongo retu ni kiukiawe na ari na muthuro nonto ati kwewa tenda irare ya wa kirithirikari ya ukabere irare ya kawira Mwangaza ni bamurite kwa ngavana Mutumakanya abanganie thirikari yawe. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na kulikithia rajukirie chief officer barato avetete assembly na bakoro kwena process ire yagirite abaringa transfer abaikia bamwe compulsory leave bange abaikia delivery unit yengi tawa delivery unit yetawa Siberia gutantu makosa kwethira mtu aandikiara na contract ya 5 years lakini ukeja ukamutuma compulsory leave ogo mutuma orethia goko gwathania mero lakini goko thukia mero kwe side ile okwendera anto baimenti bonde no urabengira wabaikia o Meario James wa Kuoloto kiri mbunge ya kaunti ya Meru Frida Naitore itumite athingati na gwatimba rubanga vana Mutumanto Ithingia bashumire na gutetera mutuma bakiuga mutuma jukite tagarere kire kubangania uritinguge bwa thirikari yawe uteu ugokethirwa igwokethirwa kiuga ngavana kana ukira ngavana manto jaria batere kuthithia egitine itukuona ngavana Mutuma ambarancete imenti tigania negembe ikwari ni ati ugokwenda kuja kwangaratania Mumeru no kwenda kuja kwangaratania muntu Omeru ukiuga ngavana na gutenga baiko kana baiko ndiendo kwira Naitore ugo te imenti yeigite de ugo te imenti yeigite mwendo ntwamo ora umete area kwandene nkwene ward ntore kigane Mwanga thai nwe chief officer okithomo uringana na atongeria baba makaija Naitore jaumanite na kwithira kagita ga kawira Mwangaza kurite ndaetwe cia kurima barabara untu kagita ne akariti nyama kanywa ituije ugo Naito manto jara bwathithaia na kawira Mwangaza cia kureinya mbeche cia Meru contract chionde MC okuorotero ugo Naito igwotumairwa igwotumairwa Meru kuria mbeche cia Meru nikio gitumi ukona Meru ithangikite na ithinite uithinite na ugo Naitore rorari kwa ngavana kawira Mwangaza igora aja wa contract wenka okenja njera na ugaita ngugi ingi gwatuika thai ngavana nto Ithingi aja balance MCA bonde auga kwa ngugi chiritwe na anto baewe ngugi rokari gwatuikiro kwathuka thai anto bonde baewa tafadhali ntekona witete bwega no tekwagite kiu giaku kia nomination heshima ni untu riu bauretie mwingi kwa ngavana Mutumakanya kubangania thirikari yawe ni kenda kabaritira ngugi na ngurukia romba atongera na kinya mwingi bageketha Mutuma ndienda kuga thirikari ni ewe kanya erite ngugi eyo na ni ewe chance na ogie heshima renene mono umenyojo ukaririte gite imuthinjirio Murungu nkwenda kwira ntu kwena ruo ugo Naito UNDA na mbandi cia ugotongerie na bugure bia kuoroterwa UNDA te ogukuorota kairi ngangana my friend ngangana my sister utonye ground ine nethe expected no uthurwe gukurukira kanyua kau ka chamuku ka togwe nako in fact tiaja kada tuneka Meru kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi sana Mutugio Kiambi na ndikimbethi ni borito kuthoma na wiru mbere ya kusotungata bo battery kano sister bwana John Kuma Mangala mission ya Thambiro Gembe Central na rore kiti kithomo kyawe na ureti ntuko imbethi mno ana bari kuthoma mbere otonya kirio sister kuluki baraba kwenda kwa battery kana sister ibere tukuthwania boya mbere batekeye kwilila nyumene mandiki wetu wa Nteto Murithi waba no winasio. You can't teach physics, mathematics or chemistry in the ninapomtazama hapo naona safari limekuwa ndefu, jua limewaka, asa
na hurumia wale ambao wako na vipara kama mimi. Antu babethi ba ari kana nyabandakani bori 29 bakomba gwika utheru wao na gwika urumwe na kugwatanira na Mulungu na ngoro ciao kwithurwa cire akuye na Mulungu igitenerera bari ndugurune igitenerere. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jabaina tamaa utika sister ninkibera sister niritana kuma kiri Mulungu uko kwa Mungu ni akweteretana lio gutika sister nubatire kuri ukiogu nogeta kanisene na wakuraitiritana lyaku ukathukia wita nao ucio kaumira gatigati nubatirie kuendelea ukaukia ukagwelelwa ake ugwelelwe no na wendi bwaku bwa ngoro gutika sister. Ukafika sasa. Father Wilson is with us. Ni vile mambo ni mengi but he's on leave. Sister, so tuko pamoja na familia ya Ndega, and I want to thank the entire Ndega's family for great support kwa kanisa. Chairman wa kanisa ya Ndambero ametoka hapa, wengine wako kwaya hapa na wengine tuko nao kwa kanisa. It's a huge family na tunafanya kazi vizuri, so we thank God also for the two sisters. Labda watu wa familia tutawaambia ndio kama kuna mgeni pia anajua we have two Ranger sisters from this family, na hiyo ni baraka kubwa. Tuna acknowledge Sister Joan ororikite gukunurwa na gutwika sister omujuru wa kanisa ya Catholic aritie igita ria gukungwira na kugwirirwa kwawe igita ria aete omujuru na arikite kuria ari ni kenda bakomba kwirita na ni kenda bakomba kuthomera o sister nontu ningugi injega ya kulitira Mulungu. Alafu kwa saizi wakiniona wanafurahi sana na pia wanasema wanatamani kuwa pia watawa, wangetamani kuwa mapristi pia, na lengo langu tu ni kuwaombea sababu wito ni Mungu anakuita, si wewe unajipeleka. Unaweza jipeleka na urudi, lakini Mungu akikuita anakuita na anakumalizia. Ningependa kusauri wasichana wadogo kwanza wasome. Hiyo ndio muhimu kwanza, sababu kama wewe ni mtawa lazima kuwe umesoma, alafu waangalie maisha yao wanataka ikue aje. Lakini ningependa sana kuwakaribisha sana waingie katika maisha ya utawa ili tukue angalau. Kwa sasa hivi niko peke yangu katika Ndambero Parish na my sister hapa, lakini ningependa kama kwa uwezo wa Mungu kukuwe na watoto wengine ambao wanatufuata nyuma, at least nao wakuwe wasikie utamu wa maisha ya kanisa. Nabo aria barabari tendene kia thone giki kia Sister Joan ni baugite ati antu babethi ni babati gucumiria na nikenda bakomba kugwata mathomo ya kindini njara na nkuruki kuthomera o sister kana o brother kana o batiri nikenda bakomba kulita ngugi cia Mwathani na njira mwanya mwanya nontu ni ngugi injega ya gukira Mulungu. As a family kagwa tuliva Catholic ndamu nontu kiri kwaya tuja tuliku baingi kiri kwaya yetu twina oni ndemo kwaya twina another sister ta Walusi Kinanu kwaya twina Bosco Gitonga ya kwaya twina Makarius Murutani usari kwaya na inya kwaya master ni awani ni mwana wetu wa Bosco etagwa Mweti, so tuli aingi na inya Sami ni catechist na inyangwa ni wa Musweto na chairman wa kanisa ya Catholic Parish Mr. Lawrence Kabulu is our brother. Kwani Catholic ni Catholic ni yetu, ni Musweto. Sisi tunasikia vizuri sana juu ya huu mwito wa Sister Joan kufikiria kufanyia Mungu kazi. Hii ni kazi mzuri na tutaendelea kubarikiwa juu ya mtoto wetu. Na endelea hivyo juu alisema wakati tulikuwa huko, wakati alikuwa anapewa kibali, akasema maisha yake yote atamkia Mungu na tukafurahia, na ndio hata siku ya leo tumekuja juu yake. Nono nto bwa my sister akirekagia masietie jawe na misa ya mwisho alikitie
koguo nĩ ngũcokia nkatho nondu ntukũ nĩ ya mwanya muno. Number 2 nĩ aumĩte kũranja muno kuma Kakamega hamwe na ageni bae bonthe na tũretera bo bae sawa na ĩtũkwĩra Mũrungu nĩ bwega na nondu nĩ twijĩte kawaida gũthijaga na gũcoka nĩ tũkwenda inya bagĩcoka Mũrungu ũrĩa baretire abacokie na theria. Ukiti my sister Jan. Bravo. Mũrithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe. Mangara ndini ya mishini ya Ndambiro ya kandini ya Katholiki. Ibo ya mũrithi wa bana Ken Kimaita kuma Central na menerete bo nene baraba ukirira ngavana Meru Mutuma Ntwithingia araba urete bawate ndoni na bae ngavana Mutuma Kanya haritira Meru ngui. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mwetonga no ina ripoti. Ken Kimaita Mutuma kuma Central Imenti nombita kwithirwa arungamite na omba kwithirwa agicokeria MCA Naitore uria urombere kwithirwa akerekeria kana ka imena kiri gavana Mutuma na mwirite chokera kwi na tutitikiria na tutienda jau na jangi maingi nombita kwithirwa akiaria jau ukuigua. Marieto aja kompita wa Ken Kimaita Mutuma wa Alexander kuma Kithongo. Narua inkuigua ndina kung'anta ukuinge kulingana na tongeria betu ndoira baretete na kurutera rungi ndinekeno. Ngambira na rutero rwa atongeria baraba kuita kuthukia bangi na kubaura tontu Meru gwatwikire indo ake tugatura ira mutongeria Naitore ugo inominite ndi tukwira ugo menya kira gya gwikirie tiga gwita kuura ngavana ibo itire ora bo itire na ndi tuuga tukuitikire na twitirwa ngugi ra tukwenda gwitirwa tengugi empurwa tengugi kurumana tengugi karwitha na arererwe na akwira we na atikira kurumana bara rumana mbere lakini ago na ndi go rajukire gitikiu ankwira tethurwa 2027 kana tutikwenda ni onto bo marumi bati tukathingatira kuringana na ngugi irokethirwo twitirite na kana irokethirwo witirite antu baku kiabiere batue aboesti itwaera na bantigwa batuete mujumbe batuete MCA batuete na national government yotombo tugirira gintu weja ki county yongwa Mutuma ingo kuromba na giteo mono batue kuma ugora thuro utakinya aboesti kwi mirandi mingi kawira atigete atwambiria kathari thoko netigirirwe weja Kithongo ti thoko twinayo weja Kithongo ti turendure ni njiri thithitwe ti tujira twanyima to market sibitari twakairwa matani ria au inye tone itanda uretigirwe ya korangi radiology te wimbi ndingi akire au thieta into bietre bionthe weja polytechnic dormitory twakairwa ichi atigirirwe no ntumbi jo kenda kura 2027 nagwe kathara no kwenda tukurikana ugwe nkwenda umba kwija Kithongo na nikenda tukomba gukwa thina cietu na ti Kithongo wake kuna katheri kithrone kwina Kimbwenjeru we aboest ionthe ure ing'ana itugugwita gitondu kuma rira okurukire kuma rira kawira impeachirwe batu tutona ngavana tutona MCA tutona MP wetu na batu tunakiriro gikinene mono tukiuraia batu aboest imbito agitire national government imbito agitire county government tondu batu te mutongeria tuonaga na aja kana utethio bwiku kana bwiku batu tukario kana ga ntigwa na tutekwenda kwa kana ga ntigwa kaire tondu tukaibanga kia biere nakio kia bithatu nakio kwenda uchokeria Ayubu nkatho ni ontu bwa guchume kura chiumetie na ara kunthe agwitira na atue itukuga nendere guturwirira tontu nawe ituija karomba kura 2027 na tutagere turia aboest oengwa na tige yake gwita abo central na menye kura ikuma mwanga ndia kuitia mwanga naja kuma kiago mo kuitia mwanga aboest mwathani akamutethia tontu batue twi murombaira na kura ira tunachio imbijaga kuruka nawe imbijaga twitira ngugi ungi mugambi manyara seneta naurire
tuligagua no kuma oaja tu Southiment ya atuli Southiment bongo imbigo abalira abauga batemonaga ngugia yo kwerira kwina andu aire tumona na kabuyo kama gutejete kurujithania aja sentiment tio mona no thiment ate kuonekana titiganie kwigwi no kuonekana tigembe tiburi na ndi wengwa ndigwa karomba kya ngavana ngoria ni muntu aromba kya ngavana atura Nairobi ateni ouaria niki maita wa mutuma wa Alexander kuma Centralment na no oria view erigite ucokerua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Centralment Meru TV. Na kariba kiborione na ntumburi buri ni bonanite kuria kwaniro kono ntubote yaniro kiwiti na mbere ni atongoria bo arabu wete kinyo karingia otiona barabara kana stima ntere ni barombete mubunge wa bore mugambiri ndikiro balikana no ubekira stima na kinya kubenjera barabara kulokeni bamurite kurekana na meario imie kaitakara kwariria mwingi mwadikiwa to anteto mwendo laiboni no ina ripotie. Kariba kiborione na ntumburi erere wandini ya kibiri cha bore ni baukerere cha bone na mbungu wa bore dende kiri Mugambi na nikiraba kuana bate ya niri kiri mirandi ya weti na mbere ilio barabara na stima onto bate omba wikundi ya buru anto aja kwetu itotigia anto au njata tu itina connecting ya stima na nyu that tu tutienda ini transformer nontu already tuina transformer ithatu ciumbo tukundia mwangi no through 600 meters ira bataraira na ingeretio tumana mantu jau igita rinene nenya mweshimiwa ko ujo gweto meshimiwa rindikiri anko mwerencha mono no thiro nti mwerencha na nti kumenya niki areka kujukia atu eu no ntu especially janande mathomo jaragarukire uju utinjete na stima na mwana ura no tena stima especially jabagituma na bagituma onge kire among that two houses kwena challenges nyingi muno no nturimbo kurukirwa imantu ja maingi ontobone na tuweja ki barabara especially woni ndembaunda ya barabara eje ya zero grazing eje niyo kinya mwirigi yejere arambonia matharau arenja kwa baba mwanake peke yake aratiga kwa mutano ngina na muturiowe kankwire batue thine atu no stima ira tuthiurungiri stima au twakaraja antu bate mwene yani tute kwenda transformer mheshimiwa atekite akaenda gututethia ureja atwikira yani atwikira stima na bakathoma bwega eja agatuthiria kwi kajira ga gwita skuru akanisa ine Methodist katika rabati ndukura kurete ana abeta ira roji rugeta kana bageta koro bakaunua karoji kawi karabati yake yani tutiona gutukira karabati yau kwena kanisa kwena skuru ana bagweta kwa itukona challenges nyingi yani ethe twaira ntukura bakainyiria bonkake ibato nyire nyatwe tuguruibo tumbe bachokia kare na rero mbareo ke mbongo yo no tiela na kwithara no batethia na mirandi eye na nikenda kinya baba kona wero ya Kenya barabange na ndi atumuromba na tige gwika kaigwatia eja kuaga twikira 2027 arego twikira nandi akeja gutugwatia stima kairi no nturua rwa rumenyerie na nandi atukoromba atiri barabara jeu nejukwe ni nonto waugire ni national government atukoromba rindikiri ateki responsible ajukira barabara eu ajuke kanya kakukitata kakuthithia barabara eu sima igatutethia tukirire inya mantu ja kuthia interview maria ja ng'ombe igatutethia na kuthoma bwega batena stress cia stima jana nito kwenda mantu muno thimune ithomo ibikwenda nya thimune etho tena stima mwana ku ateta mbere agatigiro ibangi ko ibagero tutethia tuthe mbere oja bangi nayo mbeto ya mwanya burukirire ndikiri Mugambi ndikiri ochenche meore yaku nontu nwarayo kirumana no rumanere maruru indeku wachoko rumana majarane secondary miarie ochenche na miarie mega kirantu nontu JC eje ne thuri mono igwa nte kumenya na tomba kuthitha ndene ntumburi kande ne buri antu baba gagwitikiria kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Iwe sana mwandiki wetu wa Nteto mwende olaiboni nonto baribotu na kariba ila iruru isi mbunge Kiatigani West ni bamenerete bonene atongorio bon hario mbunge wa John Mutunga MCG Muchui na kinyanga vano Meru Mutumanto idhinge ni kiraba kuwa ibaoliru wa iboburu bakiaria na medha ya Nteto ya Meru TV wete ntuda chio ituona barabara
sibitari rugui na kinya stima nendeni bakuromba tongoria ba kubalikana mbere ya kithurano twitite kya mwaka 2027. Akariba lairoro na ntoreri thunukirite ndene gicumba gatigano esti bachumirite na muthoro munene na kuminaria tongoria bo ikiraba kuibethirite beteno nontu batona barabara kuntu kustima kana kinya cibitari tora riri eto ni tora rigithagene muthemba nontu ukaya witia na barabara embwa nende nya yari marimirwe ukaya witia yo mbwa stima wechitiera kuma lemoro kwina mao tote stima kuma lemoro kwina mao tote roe kuma lemoro kwina mao batu kinya muramu toteona ko batu tukayoka matonya ibikibiki tumete ya kenja eto ya torekyo kinyera lemoro twatiero ibikibiki kuma lemoro tokaurantaka kuma lemoro mwaka kweyao atoeta kwera roe mweronkanga mumo mweronkanga renge nonga tokauma tokaena ma kithimene kira kenjinjere malia choro nara ora ko batu toterutango engene kwethia kwererera roe otenge Lawrence Kinoti kuma ntore kweta lairoro kintu kiron to bai kwarere kintu ya security ko security kintu ya skuru kintu ya chibitari ko kweta batu idara turatu bakaria kabata ya nirume kitakene kinene sana chibitari niyo ikurayo koe tomba wajwa imoronkanga na mengerene nara pio kurayo koe akenja na nara saindi lakini to murungu atethi akaribana ndi batumanite kiringa vana kaunti ya Meru Revendiza kimutuma ntwethinkia mubunge wa shumbu gitigano John Kanyuthi Mutunga mwana MCA wa Thona Njimuchoi ikiraba wita tongoria baibethirite bebateaniria ko inkuromba nete yo genene MCA wetu Njimuchoi mweshimiwa wetu ntwethingia ko una tuikerwe ke tu ombe otobwetheria barabara ina ke otobwetheria barabara ingwetekia kinya bia gore bieto bito koruta mindrene nao totomba korerwa na mauria to korerwa yo ya thogone nao mauria mae ngabana wetu burumurunga mutethi tora twinwa thai atutorana kamuramu tona kamuramu badu manta kubua into kengi kinako gatore ya buru thina rui badu terwe ntura iburu toya kona rwe ukwe ntura lairo buru badu manta to akubua na yemu ndambanya kwithana ruru kwana kwa wenja bonge boya thatu badu itwa ni rupio to testima ko wetu buru badu na stima kundu ta limoro na raura kana rengi na ra kundu ta kante bene rengi na ngan moro na ro mwisho na ra buru na saindi ya kithina ra ende badu no thina tu no buru inkuromba buru MP wetu na mutuma buru batu igiro ke buru batu jura batu kwitheno atia kiriro ke to ke kinyire ngavana na Mutunga baombe otwile la boya yana metho yake o kenda tukara ya antu barabangi ko wenri nkuromba rure romba anya twenjera githima ke moyo ntu euro ke area o kenge agenja lairoro ao kana twenjera inyabiele ko batu totethuka kiripoti na Meru TV kumatiani Betanda Mmuturia wa Thirinja. Na riboti ya Adams Muturia wa Thirinja ni twakanya kakonoka kambi Meru kia nunu na mirimata inchokerete na nteto kiloki. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ya rangi mwanya na ya mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ya kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi.
Duralong tori Isiolo barabarani ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine chieto kano toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Boragambirwa nebogitagantaira Isiolo agambi benu bari tayari kubogambira ni Jumapili ji mubangoni jwa rumuri rwa chiacha imwe kwa imwe kumaro ya Keisha Hotel kwambiriria thaa 2 cia ugoro mwanka thaa 5 cia utuku. Tokethirwo na Honorable Lucinyero Kamoria uria ni political analyst na governance expert. Honorable Mugabe Mugambi Ntongondu uria ni CEO na founder National Youth Devolution Caucus Kenya. Betty Mbrugo uria ni chairperson Eagles Welfare Group Isiolo. Honorable Karithi George uria ni MCA aspirant wa Bera Ward. Yusuf Ukajilo uria ni advocate for social, political, peace and human rights. Na Honorable Moses Githinju Mwongera wa MCA Blapesa Ward. Babonde bakethirwo miangatene njeri wa cheupe aja kwa Meru TV na There FM. Era motori ugakorokerwa. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio mogenjeru Brumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka mere na kugeta postmortem na mareijeto ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka mere gari chao kamata mere na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera obichine chieto Kirachene Mero kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798715653 obichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Sana muleithirio na ntuboita na mbere kurumira nteto cia Meru TV na tuta na mbere na nteto cietu Gitonga Kubu urani siu wa Nchobi kaunti ya Meru na yene mutaratara yo kuwata license ya kwenda Nchobi bulukina alitite mukana kiri baraba tukuthiatira mawatho na mitaratara ya kwenda Nchobi ara wete bakayukirwa Italia rekiwatho madikio tu wa nteto MC Mutonga na utariria Nkiluki. CEO omwero wa Alcohol Board Bwana Gitonga nombete kwithirwa akiariria mitaratara iria ibwite kuthingatwa igita riria muntu akwenda kugita license ya kwendia nchobi na nkoroki omba kwithirwa akiejana ikanukia kibaria bakomba kugwatikana bagita kinyume kana mugaru na watho buria bwikiri. Marito yakwa ni Gitonga Kubu, CEO Meru County Alcoholic Drinks Control Board. Ndio niko na I'm now 2 weeks old here. Tangu niletwa kwa kazi hapa kama CEO. Mimi si mgeni sana. Nimefanya kwa hii department.
nimefanya kwa departments zingine za county, na unaelewa maneno ya hapa wana Mwitonga. Ndio kuona kwa values yetu itandatu nicio tukuthigatira, na thai ndindi ku office ni ngwika mikakati nuntu no kuona Meru urekari in terms of even alcoholic drinks. Meru ni arekulukilu kabisa. Hapo mbeleni ilikuwa imeachiliwa kabisa, there was no crackdown of even nzobiri itikwendeka, utiri muntu uroragia muntu. Meru irari kwa market free, muntu wende athithie nzobi yake from every county. Ndambu site irari Meru county, but now His Excellency Reverend Mutuma Ntwethingia, our governor now, ameniambia ati kwenda kuibwa mantu ya nzobia kuya kuthukia antu betu kuno. Naambira pombe kama ijafuata sheria ati kwenda kumibwa. Tikakorwa na biashara nzobi, biashara terengi, na ni biashara yandikite antu abangi muno, na biashara tethakia abangi bakoma kurinya na bao school fees. Lakini nario neritwe biashara nzobi neritwera legal, ti legal. Na no kuona muntu wethe arokira mbere na muntu aibu kurura outlet ya kwenda nzobi akarura anywhere. Kwina sheria ra yuga ko act yetura yuga act ya alcohol kuri bura yuga ekawa like skuru ukimba kurura antu akwenderia nzobi ni bati kwitho 300 meters kuma au skuru iri weta ruretha irothe nyamuntu ari basukuru nzobi nya rwena ro skuru akarura wahu then atona muntu wa muria because there was no enforcement. Utia enforcement irathithagua, cracking down was not being done. Nende hiyo ndio ile tunajipanga sisi kuanzia kufanya, na nio ngwira tukwenda kwera kabisa, turenda kwera to make sure utire nzobi yonthe reto ni watho yonthe ri Meru ekuthukia antu betu. Ni aejene mutaratara na matagari jira muntu abwite kujukia ria kwenda kwambiria ngugi ya kwendia njobi. Ura kubatiri gukaro mbere muntu athondeka nyomba yawe no tu license premise building to license muntu nende muntu abati kwi office ine sietu twamwa officer ayeta kabwithiro kintu gitawa inspection officer to mwa officer ayeta constitute kintu gitawa sub county inspection committee yithero yina muntu umite officer mo umite office ine ya Likabot kuketha kwina sub county administrator chairman, tuketha twina public health, rutero national government, tuketha twina DCC, sub county commander urabu weta wambere OSPD antu we beta baka lele premise yu bategera bakona kethani kubua kuhewa license uraindi akerwa itokarie na mbesa cia alcohol nacio itenenkana iro cash alcohol kumeranjiria no yithiritwe ri cashless turi account ya tu cooperative bank niko muntu abatu weta icikira mbesa ciao wengwa twina account ingi nio through M-Pesa ya Paybill 400 200 plus the account where cooperative bank. Ni tuonete kwina waje bubwinge muno kwina antu bengi muno bairitwe bakaira winya ni ma officers betu na some strangers from outside bairitwe ni bakairwo ni ma officers betu na some other strangers from outside tontwene araikwiri boboya itomba ngimbesa ciaku cooperative bank account ine kenda Mwitonga mbesa cikomba wita account ine thirikari itiete mubuko ni muntu na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Meru County, Meru TV. Iboya sana Mwitonga. Na kiri diunga ya senita wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya wa dini ya Marimanti ntuku ya igoro na rawatirwe wanini ya karibarabara na nire kuria kwanirwa kwoni kuthukanga kwa barabara ire watanithitie nkaria mbuka ya wita ntunja marinyirani mwankathokone ya Kibonga ara senita arabaureti senita kutonyera nikenda kutira barabara iu ikuthonekwa rwari Gataya ni kirindoza ya kutheria kithakana kinya kwaramia barabara arakariba wiriritwe taliaribu nene na ukatho utongoria bwa senita Gataya na kumuria rombe tiki mubunge wa Tharaka mwakene yongiri mirongo ile na mwanja barabara ni igiri ukiria biashara ntere walikwetu wanteto ndagara weguna nawe kira kirore Mutharaka ugire wira nene randu nio ndawa ya randu ni kuria
bobo ikumane na wera ne borasa ni tamwenda gatayare kire karibantu ya bakwengura na kurima barabara ino ira rigutwika muboroboro wa nkoma barabara ya ntuja kuthi manyirani ira kaita kajira kuthi kwa murogi njira kuthi kwa murogi tienguragwa antu bathia bachemeretie bendeni batikaje kuonwa ende kwa nantu baya muchonkwa thirwa nyanga njira no ne ya kwa bishop anga antu batomagiria no akauga ale mbiye njira no ikari yoguthi ya kwa murogi ende bamo bachokagira nagu nyonde na nyomba njirani antu bamo bajero na nkale bakamateterwana ekoro akoro nkale ya kwa miragu baga komama indarutia nyomba kebure ba mama ekoro baida na bate baida ba mama nyomba emwe onto obukume munde bukuthama kuthia kumamira kithakani nonto nkale gukwamira nogo mbere mambugi bwega nonto ba senator wetu nonto igoro narari na akaji ba marimanti sublocation ba mu request ba muira thina ere barumite muigoro ba muntite nkoro ibarabara enu ndatarania kuma nkaria bukaya yagenda kwa mwenji wa karango yaumira gwa kamaka ya gwata manyirani tutwira meguruni gonto ko meguru metheri emunde barabara ne kwenjo teke ego bakenya mweko ruruma ikianja kwenja barabara ne ngoro mwanka meje bana gwo meje ndeni totio kara tukeringa ngoro ngeto ko kuragira matuakani barabara ne ngoro emunde kwenja winda jari onto mbona njere na rende mekaire mdiro ndona kiraite ikirima egataja na nkabu inene mono kinya nunto bwa KCP ana baro thana stress nene mono kinya nto baba ni ntaigerio ntuya primary barajaga batigeru nkaria bakathina magoro na kinya kwego kona discipline igerio kero bitiga kama tura kini bwega bieto kuthia direct monga ntuya primary na ana bakarotha kigerio kira gitege tumura kagitaka matitwe kiumete nkareni ya thirikari kuringana na uma narenda karibantari no nankenene na bagichokia ngalo cha mwanya kiresene taojo nonto boririkana borona netie waugira kaya mwaka atoremera totora kwenerua ende munde igakoruruma tanjogu retaraugire goro na tiarari ntugo chiera kurikia kataya nduga no mwega no ntakuja utoremera barabara etari mwatene ibanguge na bange bakiromba nyamora nagu ende kataya na tumunengera kura gwatonia njira twere kithakani gonto kinya tutaumagia na bikibiki tutigagirwo nkaria bukaya tukenuka maguru emunde orago jira na bobo ngai na mutharime na torera bu tagwetu mofaya agotutedio ntu tutagana kuona no amoria mofaya no ntumuntu mwega oyo ale manjera ya ntuya naringere mukoro yo twareterwaga endi endagia ndigo mitongo na moringi amwera no keno kana otebitha togo nkoroba njera bai no tebitha mitongo koroki ibogeta bakamugwata marudhura na onebia mwanka wa 2027 bakemuria koroga magiteke mujumbe nekenda tebia mugongojo wa Tharaka ayane twamweria no myosene titwakomania no manyirani na ayo yumbe na ibo agatorutani antu betu Tharaka bobo to chinda ni borume kwa twachindania na wanda ochinda ndenda giteke agenge kuona ngatede gwe na kya twachindana ganti kwanda gatochoke twachindana machindano maudhu antu barekane na udhu nabo para bange bakogeria giteke kwa ndumo faya mbarwera giteke MCA stability yawe tikomba giteke mujumbe ya Tharaka yo ndaru bwaru thire mukothi mana kwenda mana abweria ni bauga igataja gwathi thokoni na mukothi bauga igataja na tio na marimanti tumugwetage ataja kai na tito gwake na kura kuma ntuja wande marimanti nkiripotera Meru TV rietoka mbetandagara waiguna ibwandagara waiguna netide bikibiki ha kaunti ya Meru batongoretwe ni mukaririti wo John Baraza ne bawetetide bikibiki kudhiatira mawatho ya barabara nikenda kwebana na mitino hore skuru ikorurwa Baraza wite masokene ya skuru ni kwethera kuri na mitino emingi mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi no ina ripoti ngwatanĩro ya aringi biashara ba bodaboda ja kaunti-inĩ ya Meru batongeretwo nĩ John Baraza ũrĩa nĩwe mũkarigĩti wa Meru nĩ bakũrombetithia bodaboda kwĩmenyera kumana na mĩtino kagĩtene gaka cukuru igũchokwa na nkũrũki kũthingatĩra mawatho ya barabara nĩ kũnyihanyihia mĩtino ĩngĩ. Waendeshaji wetu wa bodaboda tunaomba, kwa sababu tunajua leo iko bise, gari hasitoshi,
pikipiki asitoshi, msiende kubeba excess. Kwa sababu mara mingi unakuta vijana wetu wanabeba watu 3, 4 au wanafunzi. Na ujua hao mwanafunzi si ati ni mwanafunzi ni mdogo, huyu ni mtu mkubwa, na wakati unabeba watu 3, 4 na wako na bagi, hiyo pikipiki inakuwa pikipiki itakuwa msito. Na ikiwa msito hata kukontrol kwa njia na magari zimejaa itakuwa ni shida sana. Koroki na rombete aciari kumenyerana bao kumana na bikibiki kaingi kobaka mata kiuga bamwe bao ne akora na enyange baishithete kire biashara eji. Wazazi wetu wahakikishe wameisika hao watoto mikono, wamehakikisha mtoto ameingia kwa gari na amesafiri vizuri. Na kama anatumia bodaboda ajue ni bodaboda gani ambao amemweka, asiwache tu mtoto aenda ajague bodaboda vile anataka. Sababu mara mingi siku kama ya leo unakuta wale wa bodaboda wale wamekuja kujitokesha wakijiita wana bodaboda ni wale ambao ni walagai. Utakuta bagi za wanafunzi zimeenda akifikiri ni mwana bodaboda, kumbe ule ni bodaboda ambao ametake advantage kwa sababu anajua watu ni wengi na town iko bise na wanafunzi wanarudi shule, wakuje wawaibie. Ni untongorokia rombete mbe umbithi bare bagwitonyira na biashara ya bodaboda kwezera bare na mitugo emega muno na anabashukuru. Usibebe mwanafunzi labda mama yake amekupea, labda umechukulia mtu anajua ule nani umebeba, alafu umeenda amekuambia niweke kwa njia, bado kuweka kwa njia kesho ukuje kulaumiwa. Kwa sababu hiyo mtoto kama hatafika shule, ukumbuke wewe ndio utakuja kulaumiwa. Kwa hivyo tunasema ukiwa umebeba mwanafunzi hakikisha umempeleka kwa geti na ameingia kwa shule, basi sasa wewe rudi. Kitu kingine ningelitaka kuomba national government na county government waweze tukue tunasaidiana kama wakati kama wa leo. Ukiangalia mimi kama wakati wa leo kufunga na kufungua, mimi nakuanga na timu yangu ambao ni ya Meru County, ambao imekava Meru County yote. Ukienda upande ya South Imenti kuna timu pale inahakikisha wale watoto wanaingia stage pale, wanachukua magari zao, wanachukua magari, wanasafiri salama, hakuna wizi uko pale. Kira turende omba kwaji riders bonde babikibiki Meru County le kapa make sure mwana ora bakamata gwita kinya skuru ure abati na akamutera njerene, otherwise abati gwita mukinya mwankaria etete na actually kinya gi charges ira toria tukava overcharge le katombe ko bari ya fair price nikenda tukomba gukarana urumwe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ivo ya Mutugi wa Kiambi. Na MCAs 96 kuma kaunti ya Nairobi ni badhithi timusemano na speaker woni kenda kubangania burabaki ebelia itine gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na Kinya Munini wawe arabu wete Sakaja na aremini ngui ya kutongoria kaunti ya Nairobi na nende bakamwebelia itine ukulukira impeachment. Been called by the speaker himself to update members on the charges that they already put on his desk, and they have not been receiving solutions for the same. So the members raised the issues of bursaries. You realize it's only Nairobi County, or one of the counties, that have not been able to distribute bursaries to the residents of Nairobi. There was also the issue of WDF, Ward Development Fund, that has not been working according to us. We have had stalled projects where we have not received any answers from the executive. There are so many stalled projects within the wards, and the residents of Nairobi have been asking why those projects have not yet been completed. The members are also saying that the governor is not in touch, completely in touch, both with the ground and with this assembly, the members of this assembly. 3/4 of the members who make calls to the governor, he does not reply or call back to these members. So there's a question of communication between the executive and the assembly, and there is also the issue of his failure to come out on the issue of the broad-based government. He does not give direction on the issue of broad-based government. There are some issues that are supposed to be dealt with by the intergovernmental laws that he has failed to do so. So many of these things have not been implemented. The issue of motions, the bills that have been passed before this parliament, before this assembly, he has not taken
any implementation step. And we are very cautious on these issues. That's why members came on board and they decided to discuss these things with the Speaker. One of the resolutions that have been passed by the members here today is that both the Governor of Nairobi and his deputy must start packing. And we are not threatening, we are going to do it. It will start very soon and all members are coordinated, and we believe that by next week we'll be having a retreat on the same. Today what we had here was about 96 and over members who attended Kamukunji. Remember, this assembly has 122 members, so therefore we are over and above the numbers that are needed to impeach both the governor and the deputy. Na tutana mbere na sietu tukwirori Rais William Ruto na yanite kewa kiri mutongere wa kinduguru wa Islamu ba Ismaili urani Prince Raim Al Hussein Aga Khan V. Prince Aga Khan V haikewa nontuba kwiritira kwawe kiri Aga Khan Development Network kana utunga tabwa karibande guru ya Kenya kwa miaka kadhumba. Rais anenkanirite kewa hari garune yawe musiyo Nairobi akerega Khan V na sokitenkado na kuwa thirikari ya Kenya nithirite ikibawata baru. This moment, ladies and gentlemen, is both historic and symbolic. It affirms Kenya's deep appreciation of the enduring legacy of Ismaili Imamat, whose service to humanity has long been a pillar of our national journey. For decades, the Aga Khan Development Network has been a trusted ally in Kenya's development, establishing hospitals and schools that save lives and nurture talent, investing in hospitality, media, and insurance to spark growth and create jobs, and advancing cultural and environmental initiatives that safeguard our heritage and strengthen our communities. These contributions align seamlessly with our bottom-up economic transformation agenda, which is anchored in equity, opportunity, and dignity for all Kenyans. The people of Kenya hold you and the Imamat in the highest esteem. Today, we honor you not only as a leader, but also as a partner and a friend. We do so with confidence that the bonds between us will grow even stronger, driving forward a shared vision of dignity, justice, and prosperity for our people, for our region, and for humanity. Thank you very much, and welcome to Kenya. Let me once again thank you, Your Excellency, for your warm hospitality and the honor that you've conferred on me today. I accept this decoration as a recognition of the past, but also as a pledge for the future, a pledge to continue walking side by side with the people of Kenya in the pursuit of a more inclusive, equitable, and hopeful tomorrow. I thank you most sincerely. Asante sana. Thank you. Na tutana mbere na nteto sietu murungamiri wa Ritungwe kaunti ya Meru urani Julius Mbijewe na rirete Ritungwe barani Chief of Staff. Nibwega kwenda kwira gavana nibwega sana nontu tukuinya ithirina arikirie kuthithia changes kithirikari yawe ya county nontu bwa efficiency naomba kwithira gitara chief officers nene ho the department in acting capacity weterete maybe mbundi kwija na reorganization kawaida ndene ya thirikari na nkuruki kwithira guti sub county for that matter constituency uteatira litere muntu na monkana ndi utererwa Mbecha rungamiri ni Mwenda Charles manto janji Mwenda Charles umite Gembe Njonje Kimathi no rungamiri tamanto janjira umite Buri kwina Sarafin ura umite Imenti South nawe akirita ngwende ni account ya Meru tuli na
Dr. Koome no rungamirite na ndugi maumwiri aumite ndene Imend Central turi na mantu ya agriculture jaja ketha jarungamiri ni Isaya Baitoti aumite Igembe turi na mantu ya sports ketha jarungamiri ni Kagwiria na aumite Nwenyoa Boigembe turi na Kangote uroke da lunga meta mantu ya Ruji Department of Water meta tigania. So in simple ute constituency etina a chief officer na ngabana was very clear kiwera mantu ya efficiency o na gweregera nandi bambiria kuthia work plans na rwero munora kombikana ntu budget ni yakurukirwe kenda nyuma kuthia work plans then now with the new procurement system it already team procurement imbeta kwithira training kenda mantu ya kolondi kugichionde ndene systems chumba kwithira kithirikana rwiro so that twetangu wina for all the departments across the board twina budget 16 billion shillings na ngwithia team with as what it takes kumba kulitangugi bagwatanite na mawaziri jetu kana batu ya CCCs kuhakikisha all the departments chikomba kundeliver within the time limits irio walitangu wikinya December ya kwithira supplementary budget utwike at least all the departments bagenete kwithira bakiabsorb budget chiao. At the same time kera na bantu betu na bobara batutetheria kiri woti kuendelea kulita woti kuendelea kugita bia license cia nduka cia thokone na tuli kana inyangari mantu ya parking kenda kagino kale ora tu propose the budget imba kwithira kali utwiko tiere thaina upungufu kanenyia ndigoro ore ninge kiongereka nkuruki na kiro gino national government nemba kwithira kire kairia mbecha kulio yanandi kwiro mongana ndi budget itirali kinana control of budget so control of budget inyoa tukumuria tibwite gutundile nonto atucheritheria then it means tuweta mwisho ni kuja kwa tuna pending bills na ichi iranga na mutuma kwenda buru tuweka pending bills iko nyora kumbekana na preferable nya kuthira kabisa nonto bila mbecha jeu itege pending bills we kuthiruka kiriwa na inchi ya Meru then you know that you kiria uchumi bwetu na watu kanto bonde bena mbecha mukone na committee ni onera atariro ya pending bills na ya nenkero very clear mandate and the guidelines kwithira bambirie ngugi ya ontariki mweri jwa kenda na bamiriki na mweri jumwe utaga pending bills kwitangira undi ne kuona nguni ni ritoro bwega to what standards were the documents there na kenda bionde birio then kenda yumba kwithira igiyumba kufafa kandi the budget for payment chumba kwithira ikiriwa lakini gwatuika then imaratati yake no tengo geriti on the ground then it means ewe tumba kulewa na kugeja gutuika maratati nyenye no tari correctly done then also it means then owo tete oli wode kwitha okiriwa mbecha iria no monka mbecha iria yonde iriteringugi ikalewa ende iriteringugi watuika itiritengugi itumba kwithira ikiriwa no there must be value for the work. Votini etwikira katanta kiri nteto cietu ugoromoro ari nkazo cia mwanya kiri barabonde pombo kinyinithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera ugoro bothongi bujuri ni tharmo bia murungu mwininya bitawa Tirimbabu na mona ni wa mathithio o Karipol Ngujire.